မောတိဘာမီထဘုတ်ကေတနီပကမာလုတကိုလီလာနွီမီလေတဆာကေဘလဒုကတေတဖာအကောလောအစုပကေယောတာဆူရေပသဘယောပဆိုင်ပွဲရတာစီဘလကေနာလောနိုဒပန်ကွာလောပန်ဆူရေပွားပပဘလီပစီပကိုပမေဝလီအိုလောဖာလုတကိုတဘဆန်ကေရဖေဟေဘာလုတကိုတလောပုရုစလီတူဝတာစာတိရဖာကဒုထောလေတမယောအတာပကညောတာတော့ကကဲတော့ပွာလီဒိုပွေဒိုတိရဖာလေတောင်မူပူကိုဝတဲ့ကတိနေမဆရဆွေဘလေခရစ်စာမီခိုဒကေပါယောအာမင် Seven habits of highly effective teens နော်အဝဲလူလာနွီမီလေတဆာကေဘလီဒိုကတေတဖာလေရှွန်ကိုဝေကွယ်ဝဲwhen mera Stephen are kove apokwalo ama lula takata kane particular nui kata kane no lula todakane be proactive don't be reactive akaba mi pwale ate matakota do pataba mi pwale ama sota ba do lula chimi tmione ne awe mera sa thole takata no begins with the end in mind ba sa tho le ta akate ta patu pata na kale tu su le no away alu la ne begins with the end in mind the takara ne mera priorities ne ta le redo ne ma le so ta le redo ne ta ba pa le lo khi de akho pyo ne ma o ge kale the လူခါတခါနေမြဲတာဆိုကမိုထောနော်အခုပြောနေ win နကဘာအမူဒါလေတာမနကမနေတာတော့ပွားကမနေတာတော့လီလာယမီတမီယောနေမြဲတာအခုပြောနေခုတင်ညာဆိုတာနော်အခုပြောနေ seek first to understand then to be understood နော်အခုပြောနေတဲ့ကဘာခုကွာဒီတော့ကနာပဆိုတာဝိတဲမှာတာကနာပကေနာကိုတော့လူလာခုမီတမီယောနေအဝေးမြဲတာ synergize အဝေးပွဲကြီးပွဲဘာလို့တကောပတာတကတော့တကထီလို့တကောတာရေလို့မူလို့တကောတာဥရတခုတာပေါ်တာအတာကွေနော်အဝေးစနေပဒိုထော်နေပတိပမီတကောလို့စာလေခိုးနေ TV တိုရေဒီယိုတိုဥရပတဝီပေါ်ထော်လီစာဝီတဲ့ပစဝီတာတယူတဲ့ဒီနေစာညလေးချစ်ခါနေအခိုင်အကတေခါနေမြဲတာ renew နော်အဝေးနေ habit 7နေအဝေးနေ sharpen your soul sharpen the soul နော်အခုပြောနေပါ clay eater နလောကနာအဝေးတဲ့လေ it's me time အဝေးအစကတော်လေးရောလော it's me time အခုပြောနေလေတာလေနမကွာစမေခဲလကဆေပုနေနကဘာ sharpen your soul နကဘာ clay eater နလောအကနာလောအဝဲဒီတော့ကွဲတာဒီတဲ့တင်တော်လီဆိုစီဆောနော်ဘာသာဝင်တဲ့ဝဲမလူတကိုနေပေတော့တင်တော်လီဆိုစီဆောလေမေရာချီကရီတူဆဒရဆပုတစီနွီနော်မတာဒီနေတော့ပတ်တကမီအိုလေခရီပူတော့မေတာတေအသောလောနော်မေတာတေအသောလောမေတာတေတာလောလီတဖပုကူဝဲကွာတာခဲလေကဲလီလေအသောလီလော you have to sharpen your soul by being in Christ နော်နကဘာအိုလေပကစားတဘူရှခရီပူဝဲကောပြောနလီနလာနထုနသနူတာတီတာတယနာပခဲလခဆေနေအဝဲနေကတော့ထော်ကေဝဲတာအင်းနေလောအဝဲရနေတဲတာလေပတ်တကနေနေအဝဲမှုတီပတ်ချီကနေမှုတီတဲ့အလွတ်မှာပတဲ့အင်းနေအလွတ်တေတဲ့တဆကတော့လေတော့ပတ်တေယောကလီအီထော်နလောအကနာရဝဲတဲတာလေယမတာတခလူရကကလီအီထော်ရလောအကနာတခလူတော့အဝဲတဲ့ဘာလေဆလကတော့လေဝီလဘာဝဲအားလောတော့လေချီနေဝတ်တေကလီအီလောရလောကနာတဲ့အခုပြောနေတာဆကတော့
Puko buene a copione bucheta tote weda in a law, teleco in a lot of weda in a law. Whether it up about clay e toke pata umu. Whether that wet no law whether duika, no, sharpen your body. Sharpen your bodies and no ko when they come out usu click about pue marking, no, a copione. Tagisa masa di de uolo wilo to basakio ni de pagaba sharpen your soul no away pagaba sharpen your body in the kaba magri talking no ko pataga khita patasa da khita da awa khita tan no to blow awa khita tan no to blow the a trainer ni atateo da pa khoi wi do pa ni lo su pote taga da pa le ni lo so ya ni ta bwi na ta the awareness nila su pandai lo basa tamani te chita uda leta lo chida tara puma uda a kosi tatia na kwalini pada sene mani te chita sene hui we lobi loto hele no akudani ane nene jen tila pandai ne nata lobi tani akudani do masulo nata le chiane owe klesa su to we the away money whether kupa in a law away on a body on a matter the physical dimension exercise eat healthy foods sleep well relax akuda nakaba exercise no ko akopione dizo ko su click pue ba no akopione nata tato talo nata ota onata ti nata pita srajene away sending kaba mi talu suwe clear no the chikara kan we that sharpen your brain no mental dimension akobione na kunu the mental dimension na kunu we kaba pe kaba clear no akobio mental dimension read no educate write no learn new skills no akoyon nakaba pali nakaba ma ato takuti khuti nyana peta don nakaba kwe na diary jane kwe na tamu tale koplu jane kwe sokomuke da tanwi tale na kwe ni chipaji tanwi tale na kwe ni chipaji di sa taninya na do ni tamani le di ni sa jane your thinking jane ni always that that no ne hanila na konunya na sokamu ta thoba no awation na ba sokamu ke loti lo se lechitika ne awete da le your heart no awareness ne renew your heart no na tapatu pata je ba tapatu pata di to patelinya kon eroda reactive lo na pakero masaketa proactive one no awareness ne emotional dimension build relationship no relation bank account no ways and the personal bank account and the akudani and the gift service love no nakamba odo tatu kutaku tani kumwi the lichitika the spiritual dimension soul no meditates no akabya nakaba duta o sukamota ti sasa tadi to shane no kwa muheto no mu heto kwa mu londu edi sajene no with the take in quality media akobiyone le media le mi satani chine awate teda manile kana tasite telo teda pa no kana tabuta ba tareta klesen no carry your body away and ba eat good foods no ta ole kaketo tagita ba peyane teda le titusa wata shene no akobiyone ba otale akadi keto tagita ba le no it's all about how you feel not how you looks no akobiyone ni takele ni meda tale nakalba na mi ero kalba le akobiyone ni na mi ero kalba le akobiyone ko su clean ko pwe ba patanono ero magita no ero plana leda dutagi dutawa tale padutagi padutawa amenyani ni ko ba pelo pasale pako udo
tapata no tapata le pano ko anyapu pano ko ne tebor ko ne patilo ke pesa le paduta teghi tala papi panya body structure pasane feel well about your body no awe nakaba kalu bale ko ne ke saya tilo ya ye klese no ko pian di ko pue ba ko su kle tadi saya no carry for your brain ne awe ne naka security son ne awe da Wata sargani ne aweda hesu the me awetulu o le bakado akojo ta sukama no ta sukama no aware your brain the security son later le ko pata sara su tikani de akojo ne le ti klo ne le lo Kuro pata sara tu te aweda ne soti gara le chi de aweda wilo ye ko de nemi edo no nemi edo ta tinya na pe ne brain ne mi ge ne akabyo le no le ti kla khane ne tai ro kali ro tai ro ta nemi edo ta sukama le age Di no bale tikla na ko sailo zale tikla ne ro ta tu ne mi ro desire ni ne to ku ta ne ko na ta ku ta sa chen ne ka ge tho your brain will work well na ko ne ro sukumu ta ku tho pha lo ta pa lo ne te da le po mu khai ne ta khai la ne le tho le pa ma ta tin no ta mi le ba no ba sa ke ne li so sin ne te da le lilo plaza de chi ne ti ne me tho we the si kikali da ta tho we da la ta blo away sin ne ye kana sa ne ne mi o do ta sukama ta ku tho phalo le age ne ta we ne ka sa wa ka di thi na a clear lo no ku da na ka ba sukamu no the key to unlocking your future Nata musunya dia na ko otho ni uda nata sukama no nata sukama ne ro ke ro tam ni le no sharpening your mind no we na ka ba sukama ta di zo ro ta ke tho lu tho ta ago lo do pe yo ne wa ga ne kwe da le no if you can simply learn to think well you will have plenty of career and education options to choose from. Ako yun ni me parale ate sukamuta gigi baba ni nako do ta kweta yale nakamata do takuba kuzile nakaduni bata no gigi baba lo. Mi do ta sukama takuto palo le agini na ta umune ni nakama namal ata sagato pele ta sagato akana tuo pele no kebile no pele Ido ke yekwe ke liu da se to lo ko yiba masalo yeta sagato le yeta lukwe me to lo ko ne yakwa ta lukwe ne no Premier League da to lo ko ne kwa yira replay da to lo ko ne na male ne sagato ta ga ne mi ma chalo ye ne sagato we ne mi sokamo na sokamo da ne ti nyamo no da le ne ko ba ma chalo da le ne ko ba ma a tho ne no Udayane caring for your heart on a nata ne away ne what ga me ule kripudo me tati athoni lo away ne mi udo krista away ne me ke tati tholo pay on a Mother Teresa where let no one ever come to you without living better and happier ba play pwan no ta hesu no o le na ka ta khu a tho do akopyo ne na ka ge a tho ago te ge akopwa le hesu no ko wa de ne ti me a chi ne wai na ka ba ta khu a tho no na ka ba ta khu a tho da na ta o mu ne ka ba ge a tho kopyo pwa ta le na ti yo hesu no ne na ka ba he a tho ta khu Naka ba he ato ta umule age do ni
yo we na ta musa ka ge do to lo no we yo ne be the living expressions of God's kindness in your face, kindness in your eyes, kindness in your smile. Akobyanini, parale hesinone, nakabahio tatakula in your face, in your smile, kindness in your eyes, no? The away nakabahio tati the pai, either pane kachi, no? Akobyanik kataku and this ceremony, nakataku atolo, okay. The Lechitikane mira akobione keeping your spirituality akobione to with taklo caring for your soul away kudanobama meditation serving others writing in my journal no going for a walk reading inspiring books drawing praying writing poetry or music thinking deeply away sane o ajila away hidiga akobyo na tuwe taklo ka ato na so ni ka geto away sane ba batu pa na ba pali so na ba sibli ke sayo akuta yate thasito yu tekia 30,000 to ke ke tawle sita me pale plan tatuta ma khela na ta khela khasene wetoke le a hawo jene wetoke oile urana ta se me pa plan te ma black into sa sita sa ko me pukin ta tumi ta nikuta na tabita po away sene yo na tuwe taklo de akadu thodo akama weto na ni lo la ka te ne awe kwedi ka ba ka do akobyo ne Reverend Jackson Reverend Jackson is away me quality TV nhau lên là Timo le wasite telota away ni tewe da le bakado ta le Democratic National Convention away te da de akoi ta hu tho ge tho bo away te da le keep hope alive akoi na ta mula ni na ba pa mura o the boy you call on sabapa tin sabapa lobby lo na lula la ye na ba pa mu di lo ka wito ka do to ka tho ogo ine lo mo ka sa sui ke pwe ko di ko no ade ke pa ke yo ta sui pa so sio ta bi do ma lo awe shon ko be awe kweta le pata sa je ogo lila nui mi le pa kweti we do we ko ke le pata sa go do pasale pata sa ti pa ka pha ba we do je ko ku thi ke le pa ka nyo klo lo do ka sa su ke publi tu bota sa ba ke ba ha ba le ba ke tamila ha ma ta o mu de ke de ku ta do pwe do ta ko ta ke ta ti mi ti ta ta ga tu wa so ta ka sa kwa ke ka sa su ke ka sa su ke Sư tàu mula kết hợp tabita pota sư sua pe u te pula la da ketini ma sơ qua lo da sư ke le Krista bi ko ke pa yo amen Talk of me,